Adeshima michechia obibia ene anapenso. Mpese mebeka asem kakra efa aware ho. Na asem a meba beka ene se ye bebre ema yekunum ehia ye no ho. Na ya dress kama. Na yesese ye ho kama. Ono nti omo huye no omo bepe ya asem. Emra omo huye no omo bepe ya asem no. Ye ne omo nante kama na ye dress nso kama. Nso edurumra be ma no eba be ye ho ade ede eba efie no ena ye sesa niema bi adan. Ye bebre no. Unwo oba bi a tama be ma no hu no okwakọ ware na. Ne ho kama osisi ne ho kama. Asori dam krampo be ma ni ani gye papa ye. Nso eduru se a wo ba ko mienu no ne life asesa. Ose me obatan se de. Obatan se de. Obatan bia no. O sorry unka se wo ye obatan nti no. Wa ye ho tan. Ese wo sesi ho. Wo sesi ho ama be ma ni pie abonte kra no oba fie krampo a na nya gye se owo ba bi wo fie a ohunu a na onya ne gi wo mu. But ye ma no bebre no enam se ya wonti ye de awo no ena de aye ye ho. Ye se me ye obatan na wa ye no ho basa. Me a mete ha no ma wo mako fo. Nso no nyina mu mitumi nya tam ema me honam. Mama ye momode se ye besesi ye ho. Ye sesi ye fie a ye timu. Obi soro krampo anempa onto chi se be ma na wato. Be ma no koka na akoye problem. Nso emra ohun be ma no fofo wo nyina na oye. Nso obeta aware na so onum se ye de ring na ye da hye ne sa na osesa ye. Nti be ma no ntumi nka. Nti eba ne sa no be ma no pia abonten a da bia na adweno aye ne basa e na odena. Nti owom sa na so kohwi obi ada se na adafo bi ka che ne se me nua obi ye na de nti kokogya me na okọ na okohu oba bi na se nani gye ne ho a na waka se me pese me hu se wa ware enyo ka se onware ya ebo se eho pe na be ma na adweno sesa nti me sra mo se ye ware a me men ka se ya ware awede e pe no ye nya nti no na ye gye elafe no basa eba ne sa no a odo na be ma no na wo ma ye no eso beti eso tie de na obeye eyese osesa na adweno na okofa oba foforo eba ne sa nso onkoda mienu wom adasa nkoda miensa wom na di problem na yeda aba ware no mu e kira be ma ne kogye wa ware a waye basa nkoda we no oni omo ho na ehwe wo mana mo eye be ma no nso akoware oba foforo enam se ne yi no mpese obehu sa nkoda nti no o me okra na wahwe ne ma na nkoda na ye basa nti me sire me nua ma no se mama yensua niema bi wa ware mu mama yensua niema bi wa ware mu si yensua niema azesa niema bi a ye wa ware mu a yekunu begya na da bia di problem beba oba bi wo ho no a osori adafo osori na adafo ko onche na okọ da bia no gina phone so no koka na no boafu so be ye aduano kro na ni kra di bi na di problem aba so be pre dam kra na di problem aba odidi na de chesi na si ho be ma no koka na ye problem eba ne sana ukunu no na wo pam na ato abonten nti okohwi obi na se nipa no ye nit no sesie no ho ana na dwen nyina sesa goyi nyina na ma ware a ye ti ase ni nyina akeka bom nti mesre ma no se mema ye nsua sa niema no emra be ma no hu ye na ye ho ye ne fe no mumie fo sa enkoduru ama ne sana se da bia pese ye se ma wonti no me yobata nti no mentumi nye we mentumi nye de wo yi a eba ne sana be ma no odo na onyama wo a oware ono sa odo no eso beti nti mesre me nua ma no eye ya se wo be kwa ware na woni be ma no be brese ebedu babi na be ma na ka che se wonyo ono be ma no ne size na wagiawo ni ma bebre na ye ya ekuti aware nti mesre obi bia a o hwe me se na yensua se dia ye be krokro ye kunu no mo se dia ye be sesi ye fie se dia ye betumi agigi ye kunu no so na momo anja ya nkofo oba foforo eba ne sa no na che se akoda na wawo no ye house ankoda no nti be sere me nua ma no se mumie momodin emra ye kunu hu ye na opeye di ho na esi sesi ye ho ye gina so de no mo ye wodin se dia ye sesi ye ho na be ma no sa da na nigi no mumie fa sa anigi sa no so emfa kwa wiere sa ama ne sa na da bia ye ware wi a ne ye start se ye niema basa
sa be ma no mpa je na besie e de awari je na beba nti me sem menua no ma mo tie me no se mo me momode se sa niema ni nyina e besue me enya adwumi se enam se wawari me nti no ontumi nya me enam se wawari mo wa aban mu nti ontumi nya me enam se abusuafo agi metum nti ontumi nya odwunu sa adwunu no a wawari be furu nsa nti me sra mo se mo me enya sa akomapa odo na yenya emra be ma no hu ye no no mo me enya sa odo no na ya wari no engina na enya nkoso ema ye manso ya wo mo no me do bibia ase obi a wo tie me bia me da na ase se da bia mutie mu nuaba Queen Elizabeth adiema mole niamla mene bebali adworie echi mofane ajalon me kamo yetehunu yehumola ani yesezie ho krama pare me kamo yetehunu yehumola ani yesezie ho na me kamo yehumo nwuri ye mobahan ke bekure no kora ye hozuke ani yesezie ho na nzoni ati ya ki ogareze ya zonjo kam kuroka maka mo kuroka makala aleke anze ye de don ni ala ye hu mo nwuri ye la be hurere ye osanti aka ani yezezie ye nkrama na ba ha be hurere ye ke be kurere la ani ori anyiriere na meka mo be yeri ye hu de bie be wiere mo be va ye be gasunu la yes ateke ye da ye hu aria zonetio maledon ni ala senginye nwi no ko kure ko okure ya meka mo ta jari o ta transunu la yimo ko sumo be zezion re ka bia mo ebe nwila ebe nye hurere wa mai na se enyanginya ne ko yiba hu de bie no fa bobo sie sunu abe sa monko na lamsa han eheti anbe majala ne eye poto ze he mediema alofre zoneti a yekroke da biara ye ninya no mo obazechi ye jala lale bie ninya no hu ijai na mekemu amoja sonso ne ane oyamka keke odresse o mannya mu ani anyi riere on ke medame gare ye minyamo mijala no ko meka ngo bie takura kon ni nyoga no ala o so mon ko da la minya lati ajara mu amodi obora o dwaso a o so ore radan lati o keke ongo mo hu bobo anyi nie bie ko ajara mu o no ala no ko mo bobo no ko ani ono zo ona mo kon ni nyomo owura tie se radan na radan edwaso a edike kan ke radan lati eye wo radan ze ala edike se zie wo amehurula no mo hunhunu wo mo hurola ya yenzoni ye lumuni ya draka ni da hubiala na se amazo na se da hubiala ka ken ye mo wokun mo wunyo mre radane lati edide bi ewu ati se huni aya me die mam kama hura ka jala no ho nyunu mo wo mre radan lati mo pa bobo a meda na me duazo de kam hu atoto am kama hura ka wajala no ho nyunu me diare misi echa seneken mkaka muhu baba kuda mkama hura ko wajala ne ho nyunu leti be mi hachi ni nyane don be mi hachi ni nyane don wajale nu meri don nya la nya ke be jam mo baba adre so enye ya ara no ajare leti nya no ngro nzo ne ngwo ba gale bi ko ba dare se wonga tu osubanen na kake nya na ijawo wa ga no leti ngro ba gale bi ko no ba dare e shetin ba zere medi mamara mo mama ye fa awure mo ye wurati ye kake ye wuyere mradan lati ye nwo kesimo ye de ekurela bi meke mo hu mo bi ejola owonu aka ne ta wuro na ezeziere nwo ye mo nwuru ohurowa boti zo ha no ko a wo wura edike sezion e mazan ne hurere mo nyo mara otan kene na se ya maizo na se da bi e kake mo wurati me ye mo ndo ko bi e mara ruwa kene ejozo afun ye jizo ejozo ye fun ye jizo agonwure ye ni be mu be gina fon zo am kama huro ko wajala mo don ba zechi na gunru mo eniji fon azo ezi ajun mo le wo wajala mo edon la bo enzio moti menye eri wajala nien na sezi wajala na so wajala no boe na ma egon wa me eni wajale edi ma mo eletie me
mala don ya la me kama be hu mo hunu bela be nyanyiri re kwara wo benu no kwa ke na mi nya don ya nruba ho ke bo jaze ale esu kuna no kwa me kama hu la an ben ne bie be ve wo ble bolonu moti ange me kama de be chi ga be san o de ke be munya be dia no kun ele fon wa do gwa na azko ho ba ala fufre imala hu mo nzezie na wo ye wo basa na ezu de agale ni abla nya no findo gwazo no ko nwale bie no deri ezo no nwale ne bobo so ogun bie kakreke midie mai anam gon awele ye program o na invite na me ho a program ne abone okoko nwale bie awuraba na ka wo de na wo ja chechem tejare ekeni ala mo ba ha ye hire ekem tejare nya ne ya juno no olekachi nzonetio onna mazunjuro ni anyiriere mo nya ne onne wo sun lati ya jumba hachi na ngakura no ko no se hu jachuwe na kofare ne a yara mo ko ya vala oba hore ya ko man ke medemo edo ye mi jawo mtejare ga botum kunda ga bia mo edo yare ka kese ba yenwe oba zonia nzunde bie ngakura ma oba hono a ngakura ba ho nya no don ni anu bia ne edo yare mo no ko enye jima nya ne akọ ne ya nya ne akọ ne ya no na mo ikamo yele timo nya ne ejachuo oba alela ene make be ye banwe oba zonia ngakura mo kesi bebe bla na oba hoye motime sire media amara mo ehurele mo ye hu mmuriye mane ye dress ye zezie hu na mka mo yogina sonsun na sunu ajale ne ye dress la be me dress so ye bi edna jale na bo ne ye hu mo da biele be nya nyiriele we hu bi se mo wulati media mle grada ne motize he rada de mo ere adara kpalem de mam kama huro meka mo mdra mo wonna me wonna nuku da bi ankpokma ma mo jakanzi nzo na tuo me da ma ankpokma be jakanzi nkpokma beja kanzi motima ka ke mo wulati odike efa awra ne efa nzene efa kpokpon na emehu togwazo emehu ko fagala mo oni banve na vele kpure ka mo no vela o le jechu ya ho ya bagale na maguasazo na nwa hire wanye dudu agu azora ade mamle sere wode be me enyi elaka ne yezuko ninya no don wo ebre bolo no be me enyi laka yezuko ninya no don wo ebre bolo ya jalo no tezoania da biele batende da biele batende monu mo ye kan ye ba he hire gon de bi mo ni mo ye yela ye ba ye ani egon mo lo di onye ya nvo no kwa ko le di ofo samunyo ye ri ya ma onwa de nzenetio medi mamale me serebe be me edwazo ye gina ye jara mo ye donrola anu no oboa ye na ninya no don ne ale ka han abonua nka ke da mo ye wo abrichimani yenula yesi efike ye ni minya mo dikreti mo ye kurere ke ya don ni ala ninya no mo onimo ye yela ye ya ninya no ko no ba ye asenya mo bua na so kokojusu no ka dikunchela anbese legale wa Africa oni bem nyabawo na zone to di ko ba ezania mo vele kpure ka mo ye ni minya mo va Africa de mo ye duadana yenga bomodin yenga maye jalane enga rimuni ni ekuro ke fo minya mo yekọ ma maleje no mo banve la ba erize hedie ba zerebe mediama ba zerebe bediama Queen Elizabeth ye betion la ba zerebe ke ba me eboye jalane on bane ni jalane erimuni eve mai na don ni ala yele su don ni ala ye titia ni bizi en ke zoneti ye hu enzene ehogwazwa be me bizi en ke zoneta ne ye hu edogwazwa be me bizi en ke zoni de bie ye eheti ama ye hu ene onyi ni ye won be me do mo ye dran ne bizi en me de ma lovre be me bizi en na jale don ni ala ye hu bonua na ye vanya mane azunjure ye vie dran jale mo ye lenlenu owunu ake minya mo be kojima zwane mala no kumba kojima nyinya obasunu a mo ba hora ayelo ba hora ya boa no ongireke odiko da nyinya no odiko ye de bebiara ne kake me de wojami o mama wojami ka me de ma eleye mistake don mo ti kachi sumanu mo wonu ala kachi subana ne mo wonu ala ninya no mani a ongobo a wajale ne ninya no mani a isheshe wajale ne ninya mani a igiga wajale ne siso mo koti na bo bua nwre na sezi eboe na mo wajale mo donwele erimu na se nyadwin bi kema me ijami o iwuram sangaba me da me ya buso ne eriem dunua leti gale bi ekona kana wo badala diema kachi wo subane
na madam ko mom dra mo wonna no ko ake me dekra me fi de gwazo anya bi enwu me ba ya gram kokuru me o san ti aleke me ganke mo wonna lati me ya mo basa odike me kamo kesimo ezezia nwo ehunu mo hurora zo no ko edike zo ne kozo esezia nwa ba zerebe na jele don ni ala nzo ne ezetia ejele don ni hehe bonu eheti ma ya ma mo no ko eye basa so bi ko ni ohubem nyoba wakio be ma ba ubera wa Africa no ko ejele ne hehe bonu izetila tinga kwa mo han betakura betabare azunjura mo han mi okameri nyi ka bonu na ba hra banya adwono ko ba banga kwa ba aro woni izeti eheti nga kwa mo roruan han ba zerebe kebe ba mi enwu akoti yenya lolo ya meyenwu kesimo morbabu ni yenyan la ni ya dranzo han ya la na abonsama ni ya anwuri every ya nzechi ya jalamo ya dinwala meda ebiala si mfanyam nim jeche ebiala mezike ejoke kpoke nyu ka mom hala ade mamo be de ma enva ngwase asem na ba vanu aga echi mo wonwala se nyi bobo de ba anwo ke medame mi ye ni nyane ze ya eti ejoke ka nwu ike ni nyane bi o me yela mdam drama njuno mu ike bia ne de bi eze ha bie ya mama jale ne ola kun han ya bonua na mva bie na mva mnyezen mesuso ma jale ne mesese ma jale ne kesimo ola kun den la mva mzezi ezo na ajale ne eze eri munma